Da, hvala, ali hvala, može, super. Ali super mi je mi smo sad ušli u Europsku uniju i super mi je da ćemo mi otplaćivati grčke dugove. Dugo sam se tome veselio, stvarno mi je drago to. I super mi je ta Grčka, obožavam Grčku kao Grčka ima godišnje 16 plaća. Znaš kao, 16 plaća i mi ćemo im otplaćivati vjerovatno ove zadnje 4, znaš kao. Ali super mi je kao oni imaju 16 plaća, imaju posebne potice ako svaki dan dođu na posao. Znaš. I ako ostanu puno radno vrijeme, znaš, i onda se čude zašto su u krizi, znaš kao, super mi je, znaš, oni sad očekuju da ćemo mi u Europskoj uniji otplaćivati dugove, znaš kao halo, kao, nama treba 500 milijuna eura, kao znaš možete nam dati te novce iz Europske unije, znaš kao, a ne može, kao, pa otkud ja isplatim 16. plaću ljudima, znaš, pa 16. mjesec je najteži, jebo, znaš, tako da drago mi je da smo, hvala. Drago mi je da smo u Europskoj uniji, ali mislim Hrvatska je katastrofa sama po sebi i katastrofa je hrvatska policija. Mislim, ne znam ili imate tu situaciju kod vas da netko daje izjave u ime policije. On je portparol, imate. Znači, kod nas je to super, ja to obožavam, to je fakat najbolji program na televiziji. Ide taj portparol, kao kod mene je bila, blizu gdje ja živim je bila pljačka. I sad gledamo u ponedjeljak ujutro na teletekstu i kaže kao, policija će u Dnevniku u podne iznijeti sve informacije vezane uz tu pljačku. I ja rekao, ajde, zanima me šta je bilo, kao, gledam Dnevnik u podne i stvarno, vidiš ogroman stol. Za stolom sjedi portparol Zagrebačke policijske uprave, direktor Zagrebačke policijske uprave, portparol policije, ravnatelj policije, portparol ministarstva, ministar. Rekao, ko radi na slučaju kad ste svi tu, znaš. Svi oni sjede za stolom i krene portparol Zagrebačke policijske uprave kao 1-2, jeste spremni, onak milion novinara čeka kao 1-2 može, kao sad ćemo iznijeti sve informacije koje smo prikupili vezane uz ovu pljačku. I rekao, ajde da vidimo šta je bilo, kao sve informacije može, kao nepoznati počinitelj ili više njih, znaš. Znači ne samo da ne znaju ko je, nego ni koliko ih je, znaš kao. Je u razdoblju od petka navečer do ponedjeljka ujutro, znaš kao, prema našim saznanjima, nepoznatim predmetom obio bravu, te odnio neutvrđenu količinu novca. Nakon čega se nepoznatim vozilom, nepoznatih registarskih oznaka, najvjerojatnije ukradenim, nismo sigurni otkuda znamo, odvezao u nepoznatom smjeru. I najbolji dio, policija traga za počiniteljima. Rekao, kako? Pa svi smo osumnjičeni, svi spadamo u taj opis. Opis je precizniji od fotorobota. Ovi koji su to napravili, kad to doma slušaju, idu pa to smo mi, jebo, znaju ko smo, znaš. Ja sam otišao u krivom smjeru poslije pljačke, nisam znao kud idemo. Ne, ali super mi je, obožavam kad na Dnevniku dođe ta neka portparol i onda dođe, kaže, pretragom stana tog i tog pronađena je tolika količina droge, toliko i toliko komada oružja i streljiva, tolika količina novca i digitalna vaga. Rekao, sjedim doma i gledam, jebote, imam i ja digitalnu vagu, znaš, mislim, nisam ni znao da je to ilegalno, jebote, sad ispečem kolače i pod krevet guram vagu, jebote, znaš, kao. Ne, mislim, ja da sam na mjestu tog kriminalca, ja bi došao policiji i rekao, okej za drogu, okej za novce i okej za oružje, a vagu mi vrati, ne seri, jebote, znaš, kao. U dućanu sam je kupio, jebote. Ne, ali super mi je kako je kod nas policija stroga. Prije par tjedana su mi ukrali bicikl u zgradi, iz zaključane prostorije netko je odključio vrata, ukrao bicikl, zaključio vrata nazad. Mislim, ne znam je li trajna posudba ili je ukrao. Zovemo policiju i kažem kao, gle, krađa je, ali je netko s ključem otvorio, tako da idemo od stana do stana i naći ćemo bicikl, znaš, kao. I policajac kaže, nema šanse da ga nađemo, kao, pozdravi se s biciklom, ali ova lična karta ti je istekla, to ti je 3000 kuna kazne, znaš.
Rekao, drago mi je da svoj posao shvaća ozbiljno. Znaš, ono, uopće mi nije žao bilo bicikla, znaš, ono. Ne, ali ovoga, super mi je naša policija, obožavam naše pravosuđe, znam da je kod vas ovoga isto kažnjivo pušenje trave, kod nas je strašno kažnjivo. Jednom su uhvatili jednog dečka s 2 grama trave i on je za ta 2 grama trave dobio 7 godina zatvora, znaš. I još je dobro prošao jer je maksimalna kazna 15 godina, znaš. Tako da on sad u zatvoru trlje ruke, samo 7 godina s 2 jointa nije loše, znaš. 2 dana poslije toga su u Dnevniku proglasili nekakvog svećenika krivim za silovanje 5 djece i on je za to silovanje 5 djece dobio 3 godine zatvora. Ni godina po djetetu, znaš, pa neće djeca traume od toga ima, vjerovatno trče okolo u kratkim hlačicama i izazivaju. Ne, on je dobio 3 godine za to. Isti taj dan je nekakav pripadnik nekakve hrvatske tajne službe koji je mobilnim slao slike penisa nekakvoj djeci za ove telefonske bonove dobio 5 godina zatvora. I onako sjedim doma i gledam za silovanje djece 3 godine, za slanje penisa mobilnim 5, za pušenje trave 7 godina zatvora. Rekao, pa ako me ikad uhvate s nečim, reći ću, ne, nisam ja to namjeravao pušit. Ti me samo mamim djecu da ih silujem poslije. Pa nisam ni ja lud. Društvo, hvala puno, to je bilo sve od mene. Hvala za nagradu, hvala Makedonija, hvala Skoplje, vidimo se, čao, bog. Svaka čast. Pozdravite ga Domagoj Pintarić.